Fight Sajta. Našli smo se danas u dvorani Zagrebačkog ATT-a povodom spektakularne FNC 17 priredbe koja će se 1. lipnja održati u Beogradskoj areni. Pa evo, za početak možeš mi reći kako se osjećaš i kako teku pripreme za nastup u Beogradu. Evo, hvala što me pozvali za intervju. Evo, danas je stvarno jedan sparinga bilo. Evo, sad malo više sa 9 dana je borba. Spreman sam, koncentriran, zdravlje je dobro, kile su dobro, sve je dobro, hvala Bogu. Idemo po tu pobjedu. Znači u oktogonu Beogradske arene ćeš usmjeriti snage, kao što je već dobro poznato, sa Dušanom Đakićem. Kakav meč očekuješ? Evo, Dušan Đakić je jedan od pionera MMA na Balkanu. Evo, on je mene prozvao u zadnjem meču koji sam ja odradio protiv Vasipa Kočevića. Oni su prijatelji pa me prozvao. Ja sam prihvatio sam taj izazov i spreman sam ga pobijediti, riješiti to i pokazati da sam najbolji. Znam da je nezahvalno govoriti na ovaj način, ali kakav ishod očekuješ? Pa gle, ishod očekujem meni samo u mojoj glavi pobjeda, bilo kakav. Nemam neki vihod kako ću da pojedem, nek meni je ihod da meni dignu ruke da budem pobjednik i da borba završi bez osljeda. Đakić se nije borio duže od 5 godina. Kakvom ga stanju očekuješ u Beogradu i misliš li da te na bilo koji način može ugroziti? A gle, ja isto sam borio 5,5 godina i došao sam i dokazao sam da se možeš vratiti iz velikog vremena bez borbe. Ja sam s njim spreman kada se bori sa svjetskim prvakom. Ne razmišljam o tom da se nije dugo borio, naravno to ne znam kako će doći spreman, ovo sam gledao neke treninge njegove, ali eto, ja sam spreman sa bilo šta. Ja vidim da imam više iskustva nego ono što se tiče borbi sa kvalitetnim borcima. On možda ima više borbi nego ja, ali ja imam više borbi i više rundi s kvalitetnim borcima nego on, pa mislim da ću to raditi dobro. Kao što si i sam spomenuo, do meča između tebe i Đakića je zapravo došlo jer te on prozvao nakon tvoje pobjede nad Vasom, ušavši u oktogon. Kako gledaš na taj njegov potez? Pa taj potez njegov gledam malo, nije mi se svidio jer došao je tu malo, on je prije bio divlji, glumato, bio divlji, radio scene, bio jako divlji, naporavao na medijima, bio posvugdje i onda samo se povukao i primio se Bogu i sve i onda je došao i meni izazvao, vratio se, on treba mene pobijediti, ako si ti ušao u tu vjeru i mir i mirnoće i sve, zašto hoćeš mene pobijediti, zašto si, on kaže kao treba mene pobijediti jer sam ja rekao neke stvari, nisu dobre. Malo jedno kaže nešto, pa kaže drugo, prvo kaže da treba sve opraštati, da treba ovo, onda poslije će se mnom boriti jer me mrzi jer sam rekao neke stvari koje nisam trebao reći. Malo priča, malo ne priča, on je falilo medijske popularnosti, pa mi da je zbog toga htio meći sa mnom jer vidio, možda mu falilo taj MMA, nije ga dugo bilo, pa to mu nedostajalo i je vidio da ima priliku i iskoristio priliku. I ja sam prihvatio priliku. Protiv vas si se borio pred 8.000 ljudi u Pioniru. Sada će mjesto radnje biti Beogradska arena i potencijalno i dvostruko veći broj gledatelja u publici. Za pretpostaviti je da će velika većina ponovno navijati protiv tebe. Pa hoće, 99% ljudi će navijati protiv mene, naravno, a će biti moji navijača isto. Ja mislim da će biti jedini Hrvat koji će se boriti u Beogradu ponovo. Ne ponovo, prošli put bilo malo više, ali sada mislim da ću biti jedini. Jer se Gianni protiv povrijedio. Pa eto, meni to, ja kad sam svi protiv mene to digne motivaciju i hoću dokazati što više da to mi slađa mi pobjeda. Znači, moglo bi se reći da te i taj hejt, ajmo reći, hrani na neki način. Pa naravno, pa evo, sad sam svima dokazao da, evo, svi su očekivali da ću ja izgubiti u Beogradu zbog presinga. Svi su mislili da ja neću izdržati taj presing. Ja sam taj pressing pojeo oko doručak, ušao unutra, dokazao svima da me niko ne može mentalno pojediti. Vidio sam da si kod Hambija izjavio da će ti u putu biti Kristijan Golubović. Je li to neka zezancija ili će ti stvarno biti? A to ne smijem reći, To ćemo vidjeti. To je iznenađenje. To je iznenađenje, da. Htio sam te pitati kako je
došlo do tog dogovora, ali nećemo onda uopće. Pa dogovor Đakić on smo mi tako u došlom stanju je došlo do tog, ali još ništa ne znamo, ništa već ćemo vidjeti. Ne znam, neću o tom pričati. Okay, ne znam, to će biti iznenađenje, ako će biti, ako neće, to neko ne zna. Jasno. To ja ne znam, ja i Kristijan Grubić ne znam, osobno. Na kratko ću se samo odmaknuti od FNC-a. Kakvi su planovi nakon tvoje borbe s Đakićem? Pa nakon moje borbe s Đakićem bi se htio naravno boriti u KSV-u ponovo, imao sam meč u KSV-u, nisam dobro odradio, izgubio sam split decision. Hoću se vratiti pobjedom se ću vratiti, a isto je tu Arena Zagreb u 11. mjesecu i ja sam u Zagrebu odrastao i želim braniti pojas u Zagrebu, to mi je cilj. Spomenuo si svoju posljednju borbu u KSV-u, možemo li to malo kratko? Pa možemo, evo. Bila je to borba short notice, 3 tjedna prije. Odradio sam borbu jako loše, znači, izgubio sam split decision. Borba mogla ići na moju stranu, mogla ići na njegovu stranu. Nisam bio stao, da su mi dali pobjedu, ne bi bio zadovoljan s pobjedom, s mojim izvedbom, ne bi bio zadovoljan, ali ja mislim da nisam izgubio borbu. Ja mislim da borbu nisam izgubio, ali mislim da nisam ni pobjedio borbu, pa mi je sve jedno, gotovo. Prošlo je bilo, ali eto, sam dok vidi se da i kad sam najložiji, ne mogu me razbiti. Jasno. Vratit ćemo se sad na priču u FNC-u, zamolit ću te za 2 kratke prognoze. Prva se naravno odnosi na glavnu borbu večeri, Darko Stošić, Miran Fabijan, kakva su tvoja razmišljanja? Pa gledaj, ja sa dvojicom imam dobar odnos i sad to nekad mrzim prognosirati tak protiv druge borbe, ali ovo je Balkan i većinom se svi znamo, većinom se svi upoznamo, svi se znamo, bilo ovo malo pušenje, ali eto, naravno s Stošićem imam bolji odnos, s njim treniram svaki dan, pa naravno to je timski kolega, imamo istog menadžera, Forgija, znači naravno da ja mislim da ću navijati sa njega, neću to lagati, ali i mislim da mi kažu trebaš dati novce, ja ću dati novce kapitan Clyde, trebao bi sa Stošića, jer je Stošić po meni bolji borac, ima više iskustva, bio je u silu sve i pošpuje ali nikad ne treba, ovo je MMA, svako može pojeti, ali ja mislim da će Stošić to lagano pojeti. Jasno. Ništa protiv Fabijana, Fabijan mi je odličan dečko, ali ako ti si me pitao ishod meča, ja mislim da Stošić će pojeti. Pitat ću te za mišljenje o još jednom meču, o meču za titulu, za kojeg je Dražen Forgač, koliko sam vidio u jednom Q&A-u rekao da očekuje da bi to potencijalno moglo biti najbolji meč večeri, a to je ona između Nikole Joksovića i Stefana Negocića. Kakve su tvoje prognoze po pitanju tog meča? To je kategorija 87 kila, odličan dva borca. Ja prognoziram sa Joksovića da će pojediti. Negocić će ići jako brzo na početku, mislim da će ići napast i ići koristiti snagu, ali to će neutralizirati Joksović i on će to u trećoj rundi će završiti neki veliki čovjek, ja mislim. Ipak Joksović je klasa za sebe. Evo, za kraj ću te zamoliti da pošalješ 2 poruke. Prvo da se obratiš svim regionalnim ljubiteljima borilačkog sporta, odnosno svima onima koji će gledati FNC 17 u prinogu, bilo uživo, bilo putem manjih ili većih ekrana, a možda i onima koji još razmišljaju da li da to učine. Pa ništa, ekipa, evo, bilo bi, evo, većinom znam da čitatelji Fight Site-a su iz Hrvatske, pa je to hrvatska stranica, pa evo, znam da je u Srbiji event, u Hrvatskoj da je daleko, ali eto, ja sam jedini Hrvat koji se sad bori tam, pa bi bilo drago da dođete podržavati, dođete navijat, bit će lijepa atmosfera, u Beogradu će biti lijepi grad, odličan stava, ja mislim da to trebate koristiti ko tu iz Hrvatske, otići u Beograd za dugačak vikend, malo uživati, ići van, onda gledati borbe, pa ići jest fino i onda sve doma u nedjelju i natrag na posao. To iskoristite, Beograd je jeftin, pa odite navijat i bit će mi drago da dođete navijat sa mene i sa sve druge i ništa. Ako nećete moći, ako ekonomski ne možete doći u Beograd navijat i osobno gledat, kupite per-per-view na Vojo.hr i uživajte, jer će biti odličnih borbi, ja mislim da je ovo najveći kart u povijesti koji je bio na Balkanu i bolje od, ne kažem kvalitetni bolje od UFC-a i od KSV, ali bit će zanimljiviji. I po broju gledatelja i sve i naravno ipak
najbolje kad se bori Hrvat protiv Srbija, Srbi protiv Makedonca, Slovenac protiv Hrvata, uvijek je to rivalstvo, ono, zdravo rivalstvo koje svi volimo i sad to svi voli regionalne dvoboje. Tako, neupitno najveći regionalni MMA spektakl. Baš to. I evo, za sam kraj zamolit ću te da pošalješ poruku svom protivniku Dušanu Đakiću. Ništa, da Đakić, neću reći kao što svi kažu, svi kažu nek dođe u najboljem stanju da završi to prije borbu, da se ne treba mučiti. S tim ćemo i završiti. Hvala ti, Kroata, i sretno Beograd.